الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Pagsyukur sa taon-taon, pagsyukur pa Allah Ta'ala, masih kita niyo yan ugharaan niya kabuhi, sarta napakaitan niyo nag-agama, haagama, piyagwida niya haipon niya biyakatutan niyo, amuna in agama Islam. In mahuli, magsyukur dahil sab kami, pahambuk guru na mo kalasahan biakan Pak Tuan Zakaria Muhammad insya ini guru namu doon ha Mahad Moro al-Islami bang mayan papagbarakatun sin Allah Ta'ala in mga kakahinang niya. Damikian pagsyukur namu isab kanya dihilan niya kami waktu hatampat ini. Yan ang sababiat itong mga palanggungan na agama Islam. Adi namu pahi kapakilakan niyo in mag-lecture. Waktu ini biasin pagkabiaksahan sin kita niyo pakarajaan sin Islam, program sin Islam. Basahan at dahil ha mga kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta in mamasa parundu aing bianasin kami. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Wasdan dito mga palangguan na muha agama Islam in mag-lecture kato tanyo bihaon in nga niya Ustad Abdul Hakim Muksin in maudo atawakan in pangadjian hitukbal niya kato tanyo hawak to ini kahalgaan sin pag-ingat at tauhid iwan paghalli dahin ha kakahinang syirik. Makuyag ako tawagon ko pagkatafadal Sheikh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Hapuas kasanglit iban pamudji pamahasud si Allah amu intuhan nandu inlasa pakatan pia panjarinya sarta saflag di hadunya sibuk da imbar iman iban sin mga manusia imihinang sin langgal sarak kaniya lamud da silayat turain hamang alasa sin Allahu Ta'ala imaksud dihilanda sila sin Allahu Ta'ala nikmat ya pagduhul waya di hadunya iban Tuhan dan duin ulung iban kasi doon sadya mga sila bariman amu inmattan impanawhid nila fa Allahu subhanahu wa ta'ala dito haadlaw akhirat. Mga palanggungan sin kami agama sin Allahu Ta'ala yari kami tumukbal pangadjian muna-muna pagpatumtum paginhawabaran sin kami mawut na kaniukatan dahon na mo kamu magbay mata hawakto ini sandakuman haswarah kalu-kalu ramayan aun makawa na to pangadjian dahil halawang sin Quran sin Allahu subhanahu wa ta'ala iban dahin hamanga patumtum wasihat sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mga kiaulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala itukbal sin kami insasalaman amu insasalaman sarayaw-rayaw sasalaman sin Islam halapal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga palanggungan sin kami hapag iman in maudu ikatukbal sin kami ahammiyatu ma'rifatut tauhid wan nahyu anis syirk kahalgaan kalagbuan sin pag-ingat sin tauhid iban paghalli atawakan pag-anib dahin hakakahin ng syirik dahin hasababyan mga kiaulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala bunal tuod imparkala tauhid atawakan parkala pag-ibadat dia akan sin Allahu subhanahu wa ta'ala siya na ini impanagnaan wajib hakatan manusia lamud sambil jin iban isab inkakahinang syirik siya na isab impanagnaan wajib sin Allahu Ta'ala insubay tuod papahallian hamanga ipon niya dahil nasabab yan ng sin Sheikh Abdul Wahab nasagbut niya Shaykhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah nasagbut niya rin hamanga kitab tauhid in agi niya wa a'zamu ma amara Allahu bihi tauhid insa laggu bang hapardaakan na sin Allahu subhanahu wa ta'ala hamanga ipon niya katu tani manusia amuna imparkada tauhid wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarikala siyana impag ibadat tudyo fa Allah Ta'ala itukbal hakatunggal niya
di mo hitukbal parugaing den kaniya Allahu subhanahu wa ta'ala. Iban din hasabab yan siyakbut niya raysab. Iban long niya wa a'damu ma naha anhu syirk. Iban insa laggu isab bang haliangan dasin Allahu subhanahu wa ta'ala. Duun hamanga ipun niya katu tanyo manusia. Amuna in tumukbal kau sin uno ibadat ay sarfu nawin min ibadati li gairihi aw li gairillah. Itukbal mo in kapatut simpag ibadat parugaing din Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuyad tu mga kaya ulungan sin Allahu ta'ala inyad tu sa laggo liangan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil hasabab yan mga kaya ulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. In tauhid amunayni in maksud piara sin Allahu subhanahu wa ta'ala in mga karasul-rasulan naman do inanawag-tawag sadya haparkala tauhid. Habiya na parman sin Allahu subhanahu wa ta'ala halom sin Quran. Piyakabtang hanabina tu'nu alaihi salam iban bukun sadya siya. Piya nakanda Nabi Hud alaihi salam, Nabi Salih alaihi salam, iban katan sila rin ha mga kanabi-nabihan. Imaksud nila naman do isadya simparkada tauhid. Hakabtangan sin Nabi Nuh alaihi salam, ya qaumi budallah ma lakum min ilahin gair. Ma lakum min ilahi gairu. Min ilahin gairu. Ya qaumi budallah ma lakum min ilahin gairu. O mga kamu manusia, hati niya nanawag-tawagin Allah subhanahu wa ta'ala liyabay hadila sinkah kasih niya. Hinabi Nuh alaihi salatu wassalam, o mga kamu manusia, pagtag-ipon kamu tunggal fa Allah ta'ala. Bimakna, pag-ibadat kamu tunggal fa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab sinwayroon na Tuhan mapatut pagtag-ipunan malainkan siyara. Hati niya wayroon na Tuhan dugaing malainkan tuput tunggal dain Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga kaya ulungan sila Allahu ta'ala. Imparkala tauhid. Wajib tuod subay siya pangadjiun. Sin ummat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Iban hatihun imaksud niya. Iban subay mo tuod baugbugan. Hasalugay kabuhi mo di hadunya. Sabab imparkala tauhid yan. Amo na yan inhaq sin Allahu subhanahu wa ta'ala di katu tanyo manusia. Mga kaya ulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nabangkil dahin hadis sahih kaya riwayat hi Imam Bukhari iban hi Muslim an Mu'adz radhiyallahu an qal kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqallahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi ala al-ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a wa haqqul ibadi ala Allah alla yu'adzibu man la yushriku bihi syai'a. Inyari kaya riwayat siya kabaakan muhadith sahih hi Imam Bukhari iwan hi Imam Muslim. Dahil nasabab yan mga kaya ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna in hadith ini nagpatarang siya simbunal tuod imparkala tauhid atawakan parkala pag-ibadat in inihak sin Allahu subhanahu wa ta'ala doon ha mga ipon niya amuna in kita ni manusia. In Rasul sallallahu alaihi wasallam hawaktu siya nangungura iban sin Mu'adz kahimar iya subunia in Mu'adz radhiyallahu an in aginya ya kaum Mu'adz uno kaingatan muka kahatihan muka bang uno in kapatut sin Allah ta'ala doon ha mga ipon niya
hati niya katu tanyo manusia. Iban unoy sab inhak sin kita niyo ipon. Sin ipon manusia doon na Allah subhanahu wa ta'ala. Inagi sin Muad radhiyallahu an hanabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tuput in Allahu subhanahu wa ta'ala iban sin rasul niya in makaingat ha mga parkala yan. In agi in sabda sin nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam in hak kapatut sin Allahu ta'ala doon ha mga ipon niya katu tanyo manusia amuna in subay tuod mag-ibadat kaniya manauhid kaniya iban di tuod man jari magsirik hitukbal in pag-ibadat parugaing den ha Allah hati niya uno-uno na ibadat den ha mga ibadat amuin piyardo sin Allahu ta'ala katu taniw di man jari mo hitukbal parugaing den ha Allah subhanahu wa ta'ala in hakisab sin kita niyo ipon sin Allahu ta'ala doon hatuhan na to Rabbul Alamin di kita niyo siksaon di siksaon sin Allahu ta'ala imanusya apabila wayroon tuod siya na kahinang sing kasirikan hang sulag uno-uno amo yan mga kiaulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala dahin hasabab yan impanghalga ihatawhid wiyajib sin agama na to agama Islam sarta subay tuod siya hatihon sabab ini sa laggu hak sin Allahu subhanahu wa ta'ala di kato taniw amuna intunggalon siya pag-ibadatan hakatan dia akan niya den hamang uno-uno na parkala ibadat amo indaran na to pagkadungugan kaya lilay kaya baita sin nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam iban nalilay sin mga kaulamaan nato dahin hawno na binaybayan atawakan nyari hawla nato imparkala tauhid subay tuod siya bawgbugan iban hatihon sabab inyari amunay ni imahinang sabab malapas kita niyo dahin hasiksa iban makasud kita niyo palawom sinsulga insyaallah subhanahu wa ta'ala habya na nabangkil ha kitabut tauhid hi Shaykhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab man haqqaqat tauhid dakhala al jannah bigayri hisab wala adab hisiyusiyulong niya namunnali namattani sin panauhid niya fa Allah subhanahu wa ta'ala insiya makasudsulga ibandi na siya hisabon sin Allah ta'ala rin hamanga amal ibadat niya ibandi day sab siya siksaon sin Allah subhanahu wa ta'ala mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala kamarwa rin hamanga hadith nasagbot sahih kaya riwayat day sab hi Imam Bukhari iban hi Muslim wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'asa Mu'adan ila al-Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman ahli al-kitab aw min ahli al-kitab falyakun awwalu ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayati ila ay yuwahhidallah Bunaltu din Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna in nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hawaktu siya nagpara hamuad in muad ini law sin mga sila ulama sin ahlus sunnah wal jamaah hamasa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambuok siya rin ha mga tao maingat hapag agama hati niya alim maingat hapag agama ha agama Islam siya na ini indain hama nga hambuk manusia na marat saya matan fa Allah iban na naabiti pa agama Islam hawaktu siya piara sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam madto pahula yaman biandaan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bunaltud in ikaw long niya ya Muad hawaktu kau sumud maun
pakauman ahlul kitab, amin awam sila ha panawhid, awam sila ha Islam, awam sila ha Quran, impanagnaan hibungat mo, hibayta mo, hipanawag-tawag mo kanila, imbunal tuod daakon muna sila magnaik saksi, halapan, wayroon na Tuhan mapatut pagtag-ipunan, malain kanin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wayta haruha ing riwayat damikyan hadis sahih, tiyugila na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ila ayyuwahidallah. Daakon muna sila magtag-ipon tunggal fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga kiaulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil hasabab yan, bang piara sin Allahu ta'ala ingkatan kanabihan, hakal na dasin tauhid. Damikyan, piapanjari sin Allahu ta'ala ingkatan piapanjari, ilangit, iban sin gumi, iban sin katan halawm niya, insulga iban sin nalka, damikyan in kita ni manusia. Hakal na dasin tauhid, hafarman sin Allahu subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Way maksud ko piapanjari ko imbang sa jin, iban bangsa manusia, malainkan hasupaya sadya sila makapagtag-ipon tunggal kako. Dahil nasabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang gihayad to, landu tuod mahal ga imparkala tauhid. Illa yuwahidun, hasupaya sadya sila, laung sin mga ulama mupassirun, hasupaya sadya sila makapanauhid, makapanghinunggal mag-ibadat, tudyo fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Iban nasagbot day sabdain ha mga duha ing tafsir, sin mga sila ulama kakitab-kitaban nila, illa li'amurahum wa anhahum. Ya panjari kita sin Allahu subhanahu wa ta'ala, hasupaya niya kita maraak, hakatan pag-ibadat, tudyo fa Allahu ta'ala, iban hasupaya niya kita malang, hapag-ibadat, parugaing dain ha Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga kiaulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Dain hasabab yan, in tauhid, muna-muna, pagkawajib in pag-ingat kaniya, kaya ba'y halawm ka kitab-kitaban, sin mga kaulamaan in tauhid, nabahagi siya, nagtu. Amo yan in pamaham sin mga ulama, ahlus sunnah. Iban magpakawas sa rakaw sabdain ha mga kakitab-kitaban nila in tauhid, nabahagi nagdua, sumagawa, bang mo siya pahamon, iban, hatihun marayaw, ing kahimut-mutan niya na bahagi na siya nagtu. Muna-muna rin hasabab yan, hari ko pa masagbot, laung sin mga sila ulama, in agi nila hapagpaham nila sadya ha Quran, but in Quran, na may taisadya siya simparkala, tauhid, in agi nila, Quranu min awalihi ila akhirihi, fi takriri anwa'it tauhid. In Quran long niya, dahil hapanagnaan niya sambil pakahinapusan niya, na may taisadya siya, tawakan nagpahati sadya siya, simparkala tauhid. In Quran, hati niya amin din ha mga ayat at tawakan surah, din hapanagnaan surah at panagnaan ayat, sambil pakahinapusan niya, kabaakan mo yan nagpahati sadya simparkala tauhid. Amo yan mga kiaulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Manjari, mga umat Islam, in tauhid, pagka siya nabahagi, nagtuo, sagbuton sin kami hasupaya kahatihan na to, siya narong niya impanagnaan niya tauhid, amo na in tauhid, pagtawagon tauhid rububiyah. In hati niya, fahuwal imanu billahi subhanahul khaliqu li kulli shay' wal mutasharrifu fi kulli shay' la syarika la fi dhalik. Amurat tulong niya hati niya, hataripan niya sa jati arifan, ni Sheikh bin Baz rahimahullah, kaupuan niya. Damikyan, duwaing day sa impagtarip atawakan pagsyara si mga sila ulama, sa jukup na yadto kahatihan ta in Allahu subhanahu wa ta'ala hamakna niya.
siya na insuwaita parat sayahun in Allahu subhanahu wa ta'ala. Kahagarun tatuod gawgot in Allahu subhanahu wa ta'ala, siya in nagpapanjari hakatan, kikita sin kita niyo. Amin kikita sin kita niyo ini, piapanjaris Allahu ta'ala. Wayroon tuod makaliw rin na Allahu subhanahu wa ta'ala tawakan makagaus lumimbang kaniyahang sulag uno-uno. Din ha mga piapanjari niya, tupot din Allahu subhanahu wa ta'ala. Hati niya wayroon limbang niya, tag-amulahihan hakatan pakaradyaan ini hangkan na bunal imbayta si mga ulama bat in Quran na may tai. Dain hapanagnaan niya ayat mabassa mo halawm sing Quran hasura Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin. Hapanagnaan pa ayat mabassa mo ingkatan pupudjihan iban sa sanglitan tuput ha Allah subhanahu wa ta'ala amu intuhan nagpapanjari hakatan alam. Maknasin alam ay amuna immakhluk piapanjari agad na in kita niukatan mga kiaulungan si Allah subhanahu wa ta'ala. Patutuod siya pudjihon sa abab siya nagpapanjari hakatan. Hati niya in tauhid rububiyah tunggalon mo hapag iman in Allah ta'ala tunggal siya nagpapanjari hakatan ha mga hinang niya. Amo yan mga kiaulungan si Allah subhanahu wa ta'ala. Kamarwa kahaupuan niya amo na in tauhid pagtawagon uluhiyah. Nganan siya sin mga ulama ahlus sunnah wal jama'in siya ini tauhidul ibadah o yusamma tauhidul ibadah. Siya na in tauhid panghinunggal ha Allah ta'ala mag-ibadat. Hati niya siya na in tauhid tuput tunggalun mo fa Allah ta'ala hitukbal in katan uno-uno na ibadat. Tiakripan siya Syekh bin Baz rahimahullah fahuwa al-imanu fi anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-ma'bud bihaqqin la sharika la fi dhalik wa huwa ma'na la ilaha illallah fa inna ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah fa jami'ul ibadat min salatin wa saumin aw wa ghayra dhalik yadibu ikhlasuha lillahi wahdahu wa la yajuzu sarfu syai'in minha li ghairillah aw li ghairihi. Inhatihan long niya sin tauhidul uluhiyah amuna in magparat saya kau kumahagad kau imbunnal to din Allahu subhanahu wa ta'ala siya na intuhan mapatut pagtag-ipunan, siya na intuhan mapatut sumbahon, siya na intuhan tunggal tuod siya pag-ibadatan hakasamunnalan niya wayroon sakuto niya hadamikyan yan. Iban amuna yan inhatihan kamaksuran sinnamaitai wayroon Tuhan mapatut pagtag-ipunan malaing kanin Allahu subhanahu wa ta'ala. Hangkan day sabyan nasagbot na to hadis yadto impanagnaan dia aksin Rasul sallallahu alaihi wasallam himuad ibnu Jabar hakaptangan niya daakun niya imanu siya magnaik saksi sinwayroon na Tuhan pagtag-ipunan hakasamunnalan malaing kanin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ay makna in kalima la ilaha illallah siya na in kalimatul tauhid, kalimatul iman, kalimatul ikhlas, ingkatan ibadat sin kita ni manusia dain ha mga ibadat sambahayang papagpuasa iban dugaing parin ha mga damikyan yan dain ha mga parkala ibadat wajib tuod in hukuman niya tulus ikhlas hitukbal na to pa Allahu subhanahu wa ta'ala di manjari hitukbal na to parugaing dain kaniya Allahu subhanahu wa ta'ala. Bangyat to hikatukbal na to parugaing dain Allah atawakan hitukbal na to pabukon kabayaan sin sara sin Allahu ta'ala
inyadto rin ha mga ibadat, syirik. Atawakan ibadat, pagtawagon bid'ah, amo inwayruun dalil dain ha Quran, iban dain ha sunna, sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amo yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikamato niya kahaupuan, hasupaya nato kahatihan imparkala tauhid, amo na in tauhid, pagtawagon siya asma was sifat. Inyari, suway na tutod parat sayahon. Asupaya makaagad kita niyo hapamahamsin mga sila ulama ahlus sunna wal jamaa. Amo innabangkil nila in ta'rifan haka kitab-kitaban nila bahwa al-imanu bi kulli ma warada fil Qur'anil Karim awil ahadisis sahihati min asma'illah wa sifatihi wa isbatuha lillahi wahdahu ala al-wajhil alaik bigairi ta'rifin wala ta'tilin wala takifin wala tamsilin. Amo ini in biya mga dan dawayan sin pagpaham nato hatauhid asma wa sifat. Amo nalong niya in parat sayahun mo, kahagarun mo, in katan unu-unu rawangkil halawm sin Quran mahamulya. Atawakan dain hamanga kahadis-hadisan sahih sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dain hamanga kangan-nganan sin Allah Ta'ala iban kasipat-sipatan niya. Inyadto suway natutod pag-anggawtaan isbatun kahagarun sabi Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamitlihi syai' wayruun makasibuk kaniya. Amuna yan nabangkil halom sing Quran mataud to din hakadalil dalilan nabangkil ha suratul Ikhlas haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pamungan Muhammad in Allah Ta'ala tunggal at niya wayruun tuud makasibo Allah subhanahu wa ta'ala sambil nabangkil pa rin ha mga kaayat-ayatan sin Allah Ta'ala hasupaya kahatihan sin kita nyumano siya bang biyairinin katunggal sin Allah Ta'ala al-awwal wal-akhiru al-zahiru wal-batinu hati niya in Allah subhanahu wa ta'ala siya intuhan panagnaan iban siya ra intuhan kahinapusan iban siya intuhan hakatampalan iban siya ra intuhan akasipukan. Awa din Allah subhanahu wa ta'ala kanna wayroon tod makasiwa Allah. In kato in hinangunta parat sayahunta na sadyain unu-unu na bangkil halom sing Quran iban hadis sahih. Amurayat to in biya mga maksud sin asma wa sifat. Suway tato diat to parat sayahon mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Sabab amuyat to pamungan Muhammad in Allah Ta'ala tunggal as-samad ahajatun mamaksurun singkatan piapan jari niya labi aulana in kita ni manusia iban wayruun siya nag-anak iban wayruun piang anak in Allah subhanahu wa ta'ala walam yakul lahu kufuwan ahad iban wayruun makasibo Allah subhanahu wa ta'ala hang sulag uno-uno dain ha mga makhluk piapan jari niya. Amo yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagka amo yan to, imbya mga siyagbut sin kami, dan amo inhi kasampul na sin panauhid na to, in tauhid rububiyah, nagpakila sadya siya in Allah Ta'ala, nagpapanjari hakatan, imaksud, da akun kau tuod bamarat saya in Allah Ta'ala nagpapanjari hakatan agad na imbaran mo. Siya na in umutong utungun niya kaura akun maun mamarat saya patauhid uluhiyah. Hangkan nahi Ibnu Kasir hawaktu nasagbut sin Allah subhanahu wa ta'ala imparman niya halawm sin Quran ya ayyuhan nasu budu rabbakum
alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Tiyak sila ni Ibn Kasir in ayat yan. In aginya, al-khaliqu li hadhihi al-asya huwal mustahiqqu lil ibadah. In Tuhan long niya amo in nagpapanjari. Sinkatan ki kita sin kita niyo. Dihadun niya. Siya na in mapatut. Hakasabunalan hati niya siya na in mapatut tukbalan. Sinkatan ibadat. Hati niya siya na imbunal pag-ibadatan. Mga umat al-Islam. Namunal dapat bangkaw limawag parugaing. Pag-ibadatan dugaing din Allah subhanahu wa ta'ala tantutuod makapagtag-ipon ko pa makhluk piapanjari. Nabang piapanjari hati niya na may rapyag bigdaan iban sinbaran mo. Bangkaw sumumba pa makhluk tantutuod inyat to. Den ha mga pag-ibadat amo hindi na tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga kiaulungan si Allah subhanahu wa ta'ala. Imparkala tauhid. Unim maksud sin Sheikh. Yato amin siyagbot na to kaina. Hinang niya maudu man hakka kat tauhid dakhalal jannah. Hisiyusiyu innamunnali. Hapanauhid niya. Hisiyu baha sila ini. Amo na ini maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin mga sila bariman. Amo na mga sila bariman. Siyagbot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walladina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Amo na ini mga kaulungan sin Allah ta'ala. Amin muna mga sila bariman. Amin mga sila bariman impag-iman nila. Wayroon tuod liyamuran nila simpag syirik. Wayroon liyamuran nila impag-ibadat, impanauhid nila simpag syirik. Impag-iman nila sing kamunafikan. Impag-ibadat nila sin hinang kabid-ahan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sila na yan tulong sin Allah subhanahu wa ta'ala imbunal na marat saya fa Allah. Ibang sila na yan to mga manusia kaya hidayatan sin Allah ta'ala padan sa rayaw-rayaw. Amo yan mga kaya ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala imaksud sin Sheikh isiyusiyo innamunna lisim panauhin in siya makasudsulga. Di na siya hisabon narit na siya asubuhon sin Allah ta'ala. Inyan nasagbot dahil sabdan hadis sahih sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin hawak to biyay ta niya. Kapituan nga ibo. In makasud palawm sin sulga. Di na labay asubuhon. Iban di na sila labay ajabon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahaba pa pangadjian din ha mga parkada tauhid. Kalu-kalu masagbot na to magbalik sa imawdo na to yadto hati niya siyugpatan haruhol iban paghalli dain hasyirik. Nasagbot na to day sa bapanagnaan. Impaghalli dain hasyirik wajib in hukuman niya. May tayat to mga kiaulungan sin Allah ta'ala. Sabab inyari lumarak sin panauhid. Lumarak sin pag-ibadat. Iban din hamanga sa laggo shir, sa laggo dusa. Fa Allah subhanahu wa ta'ala amuna imparkala syirik. Kanya-kanya mga ulama ilimilay sin parkala syirik. Siyagbut Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Law niya in syirik, nawari siya nagduwa. Asyirku naw'an. In syirik, law niya nabahagi siya nagduwa. Amo na in syirik, pagtawagon syirkul akbar, wa syirkul asgar. Syirik dakula, iban syirik sibi-sibi. Amo na ini inbiya mga mapatut na tutudhalian, bang impag-ibadat na to kialamuran sin kasyirikan mga kiaulungan sin Allah ta'ala tantutuod di na siya matawag ibadat. Di na siya matawag ibadat. Misan padto pag-ibadat pa Allah ta'ala
sa bangkaw na kahinang sing kasirikan amuin doon ha pag-ibadat di matawag ibadat. In syirik amunain hatihan niya sarfu nawin li ibadati li gairillah. Aun biad to hati niya limilay in syirik amunain hatihan niya hitukbal mo in pag-ibadat paruha indain ha Allah. Atawakan as-sirku huwa ja'alu syariku lillahi adawadal fi rububiyatihi wa uluhiyatihi. Atawakan hipakad tumu hitukbal impag ibadat patuhan Rabbul Alamin doon na kapag papanjari niya. Kalimbangan mo siya. Atawakan dumagbos hapag ibadat kaniya. Amoy ni mga kiaulungan si Allah subhanahu wa ta'ala parkala syirik. Dahil hasabab yan, may ta kita humalik dahil parkala syirik. Muna-muna in syirik sa laggo-laggo dosa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kawaakan mo kaya riwayat Imam Muslim qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan al-isyraku billah wa uququl walidain wa syahadatul jur au qaulul jur. Insabda si Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam uno mabaya ka kamulong niya baitaan ko sin sa laggo dosa atas tu parkala si agbot sin Rasul impanagnaan si agbot niya din ha mga kaptangan niya to sa laggo dosa fa Allah ta'ala amuna in pagsyirik patuhan Rabbul Alamin. Sa laggo dosa mga kiaulungan si Allah subhanahu wa ta'ala. Damit kiyan nasagbot yan halawm sing Quran haparman sin Allah ta'ala hasura Luqman parman sin Allah inna syirka la dhulmun adim. Sa hunnal tuunin pagsyirik sa laggo siya dosa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon na makaliw laggo dain hadusa hapag syirik hitukbal mo impag ibadat paruha dain ha Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga kiaulungan sin Allah ta'ala. Amoy ni hangkan na subay halian na tutudin kakahinang syirik sa laggo dosa patuhan Rabbul Alamin. Amo yan timpanagnaan niya. Kamarwa may ta kita humali umanib din hay ng syirik. Bunnal tuod insulga haram. Hahisiyusiyo imanu siya huminang sin kasirikan iban mapatut na siya maghula haapinal ka jahannam bang wayroon siya nakapagtawbat di hadun niya hasalugay kabuhi niya. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala innahu may yushrik billah fakad harramallahu alayhi al-jannah wa ma'wahun nar. Kawaakan mo hasuratul Maidah. Bunal tuudhin hisiyu-siyu in nakapag-syirik, nakapag-ibadat parugain din Allah Ta'ala sa bunal tuud haramun sin Allah Ta'ala paghulaan niya in sulga. Haram, imakna, di na tuud siya makaparawm sin sulga. Mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Walyaudu billah. Sarta patut na paghulaan niya in apinal ka jahannam. Inhikamatu mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Hangkan kita humali din hakakahinang syirik. Malarak kumangi inkatan amal ibadat na to. Nag-amal ibadat na kau sa naghinang kau syirik. Wayroon dayad tulagi niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya wayroon da makawa mo pahada. Muna in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasuratul Juman. Kabaakan mo ayat. Ka'numan taglima. Parman sin Allah. Walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun.
Bang sadya ka mo nakapagsirik, nakapagsakuto pa Allah Ta'ala, timukbal ka mo sin pag-ibadat, paruga indayn ha Allah rin ha mga ibadat, lahabitaan hum makanu ya'malun. Tan tutuod malarak da, kumangi da, in uno-uno na hinang niyo. In uno-uno na hinang nato rin ha mga amal ibadat. Kamaruwa dalil. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walakad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. In ayat inilaw si mga sila ulama mupassirun. Khitab sin Allah subhanahu wa ta'ala harap pa Nabi nato Muhammad. Hama na sin ayat. Ibang sabunnal tuod. Kaya pagwahin na mo na maun kay mo o Muhammad. Ay wimakna kaya baitaan na mo na kau o Muhammad. Iban sin mga sila kanabi-nabihan na kauna rin kay mo. Lain asyrakta bang sadya kau nakahinang sing kasirikan uno-uno na sirik. Patuhan mo Rabbul Alamin. Atawakan. Liamuran mo impag amal ibadat mo patuhan sing kasirikan. Layahbatan na amaluka. Tan tutuod malarak dain amal ibadat mo. Wala takunan na minal khasirin. Iban maun kau rin ha mga taulugi. Mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Suratul Jumah. Dain hasawab yan. Mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Patut ayaran na to impag ibadat pa Allah. Amo na impanawhid. Iban mapatut tuod. Subay halian na to imparkala kasirikan. Inhikama upat niya. Hangkan kita niyo humanli din hakakahinang kasirikan. Di ampunon sin Allahu Ta'ala hinhisiyo-siyo innakahinang sin parkala sirik. Bang siya iawutan sin kamatay wayroon siya nakapagtawat diha dunya. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru ay yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Bunal to din Allah Ta'ala ri siya mangampuni. Hadusa liyaway ren hapagsirik. Gamman aung padan maampun niya indusa. Bangman wayroon liyaway ren hakasirikan mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Bimakna inhinang parkala sirik sa laggo tuod liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabang siya nakapagtaubat tan tutuod in siya ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang man siya limayo na rin hakakahinang sirik hati niya miyawn na siya paparkala panawhid. Inhikama lima bang siya nakahinang pasin kasirikan sambil piyagwa sin mga ulama halal indugo niya. Sarta iban sin mga pangalta niya, iban di siya mapatut bang siya abutan sing kamatay, di siya mapatut sambahayangon si Muslim, iban di pa siya manjari hikubul. Doon hawla si Muslim. Ilumi sin kakahinang syirik, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil nagpalmanin Allah subhanahu wa ta'ala faktulul musyrikin. Bunuan yung mga tao nagsisirik na mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imparkala sirik sa laggo-laggo do siya pa Allah ta'ala. Bang imano siya nag-ibadat pa Allah ta'ala. Batin ibadat niya nakahinang sadya siya sing kasirikan. Way siya nakapagtawat, siksaon siya sin Allah. Hati niya makasud siya palom sin apinal ka jahannam. Nagpupuasara siya. Nagsasambahayang na siya. Hati niya nagjajakat na siya simpangalta niya. Sa hinihinang na siya sin kasirikan pa Allah Ta'ala. Siksaon siya sin Allah Ta'ala. Nagkahinang siya sin dosa sa laggo-laggo. Atawakan. Haram ka niya insulga. Paghulaan. Iban malarak ingkatan amal ibadat niya. Iban wayroon kaampunan madawhat niya rin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyaydiin nabaha imanu siya wayroon tuod bakas na kapag ibadat pa Allah ta'ala sa lugay kabuhi niya diha dunya.
biya na hinhisiyo mano siya asalugay kabuhi niya wayroon tuod siya nakasujud pa Allah Ta'ala misanda ko man hambuok sujud ang paiyawutan sing kamatay wal billah hangka na nasagbot Sheikh Fawjan Abdullah bin Fawjan ha kitab niya Anwa'us Syirik pal musyrik idza mata ala syirki wa lam yatub minhu fa innahu gaira dakhala fi magfiratillah in syaa ghafara lahu wa in syaa adabahu fal magfiratu war rahma alayhi haram wal yauzu billah inta ulong niya nagsisirik pa Allah Ta'ala ubos niya tay paruon siya kasirikan wayroon tuod siya makas nakapagtawat pa Allah Ta'ala bunal tuod in siya yaon way na siya nakasud palawm kaampunan sin Allah Ta'ala. Bang siya nakapagtawat kalu-kalu pa aundan ampunon siya sin Allah Ta'ala sa bang wayroon mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Wayroon siya nakapag-ibadat pa Allah. Wayroon nakatindog sin sambahayang. Wayroon nakapagpuasa bulan Ramadan. Yabutan na sadya sin kamatay anduk kailo. Wa in sa adabahu adakala imapatot kanya siksa sin Allah Ta'ala. Pal magfirat war rahma alayhi haram. In kaampunan sin Allah Ta'ala, wang wayroon na siya nakapagtawbat, iban ulong sin Allah Ta'ala, tanto haram. Hati niyari na mapakanya in ulong sin Allah Ta'ala, iban kaampunan niya. In siya maghula na kakkal, halom sin apinal ka jahannam salama-lama, la tanfa'ahu syafa'ah. Di na magmumpaat kanya insapaat sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wal yauzu billah mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Amo yan mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. In makawa na to rin ha mga pangadjian niya to. Halgaan na to impanawhid pa Allah Ta'ala. Amo na insuway kita ni mag-ibadat. Hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kita ni tumukbal sin pag-ibadat parugaing din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Imparkala syirik, pagka siya na bahagi nagdua, muna in syirik akbar, bang muna hinang, yukhraju minal millah. Makagawa in manusya, din halikusan sin agama Islam. Sarta in siyari muna siya matawag Muslim, bal kafirun wa musyrikun. Khariju an millatil Islam. Gaman tumuk na siya, ingan niya kafir sarta musyrik, nakagawa siya rin halikusan sin agama Islam. Adapun in syirik asgar, kamadwa syirik amin syirik sibi in siya tumaptat da halawm sin ka Muslim. Sa lawm sin mga ulama na kisul iman pagtawagon, kulang in pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa bang kita maun kumita padalil sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sahih. Nasagbut niya hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgar fasuila anhu faqala ar-riya. Rawahu al-Imam Ahmad wa Tibrani. Inlandulong niya kabugaan ko amin dumatong doon kani umat amo na in syirik sibi-sibi. Nangasubo dahin kanila mga sahabat, unulong niya ya Rasulullah in pagyanon syirik sibi-sibi yan. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na in riya, hinang pagpakita kita. In syirik dakula malarak bangkaw na kahinang kaniya, inkatan amal ibadat mo, sibu datya tunay mo ha ibadat, kaya lupahan mo na, maka agad dito siya malarap. Amo yan impiagbidaan niya, in syirik dakula. Amin ibadat, kaya lupahan mo na bangkaw na kahinang sin syirik dakula, mga kaya ulungan sin Allah Ta'ala, malarak yan tumalawa, inkatan pahalap niya. Adapun in syirik, sibi, amo na in riya, amo ra in kumangi, in hinang kiaduraan niya. Biya sin sambayang, timindog kau sin sambayang, batkal na, bantugon kau sin tao, batkal na, hasupaya kau pag-adatan sin tao, umpiyuhong muha tao, hangkan kau himinang, ay niyadto, ku amurating kumangi, adapon in kaibanan ibadat mo, di da siya,
kumangi. Amo yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa patut da siya subay halian sin umat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. In syirik dakula maghula nakat kal imanu siya halaw sin apinal ka jahannam. Bang siya nakahinang di na siya makawa sa lama-lama. Wali'audu billah. Ada pun in syirik sibi-sibi di maghula imanu siya apinal ka jahannam. Sa bunal makasud siya palawm sin apinal ka jahannam. Uhasan sadya indusa niya yadto ingka himut-mutan niya magpasuron na siya sin Allah Ta'ala halawm sin sulga iban papaghulaon na siya halawm sin sulga sa makalaway pa siya rin ang mga kabinsanaan sabab nakahinang siya sin sirik sibi-sibi. Amo yan mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau insya Allah sugpatan na mo dahil pangadjian ini murah-murahan aw nakawa na to dito patumtum insya Allah Subhanahu wa Ta'ala muna paginhawabaran sin kami. Dahil sabab yan mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bang aun kaptangan sin kami amuin si miha dahil ha Quran iban ha sunna inyad to iwot to ayaw kamu kumawa sabab inyad to bukon din ha mga lamod pag ibadat sumagawa bang aun dito amuin imatap ing kaptangan sin kami apagpaham sin Quran iban hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inyad to tawfiq dahil Allah Subhanahu wa Ta'ala itukbal sin kami insasalaman kani magbalik halapal. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna na'udzubika an asyraka bika syai'an na'lamahu wa nastaghfiruka lamma la na'lamuhu. Allah as'alullah ta'ala ay yarzuquna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizqan tayyiban innahu was-sami'ud du'a. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito na yung nasihat sa lingkat-lingkat. Ito na yung sa lingkat-lingkat nasihat sin hambuk guro na to. Kalasahan hatungod sin kahalgaan sin pag-ingat at tauhid iban paghali dahil nakakahinang syirik. Murah-murahan bang mayan na to papagbarakatun katutan sin Allah Ta'ala. Pas din dito mamaid na kami halapal sin pagkasilasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.